Marina Abramović je završila studije slikarstva u Beogradu, postdiplomske u Zagrebu, a crnogorski je državljanin sa adresama u Njujorku, Amsterdamu i na Cetinju. Među brojnim priznanjima svjetskog renomea su i zlatni lav na Bijenalu u Veneciji 1997. godine, nagrada Bessie 2003. u Njujorku, iste godine nagrada istog grada za igru i performans, kao i nagrada Udruženja američkih kritičara 2004. godine. Najveće priznanje Austrije na polju umjetnosti i nauke dodijeljeno joj je 2008. godine. Profesor je na visokim školama u Berlinu, Hamburgu i Braunschweigu, a gostujući predavač na Akademiji u Parizu. U Njujorku predvodi nezavisnu performans grupu, kroz čiji rad afirmiše mlade umjetnike iz cijelog svijeta. Njena dijela se mogu vidjeti u najznačajnijim svjetskim galerijama Njujorka, Pariza, Berlina, Oxforda, Eindhovena, a izlaže na najznačajnijim izložbama moderne umjetnosti u svijetu. Marina Abramović je još od početaka svog opusa prepoznata kao zagovornik performansa, kao vizualne umjetnosti, uz zvučne instalacije i korištenje tijela kao subjekta i medijuma kroz traganja za fizičkim i mentalnim granicama vlastitog bića u znaku bola, iscrpljivanja i traganja za emocionalnom transformacijom, pritom kroz integralni doživljaj svih čula. Kroz koncepciju projekta Ministarstva kulture Crne Gore s Marinom Abramović, Community Centar Obod Cetinje, također je ukazano na bogatstvo polifonog talenta ove umjetnice u saglasju integralnih umjetnosti kroz elemente produkcije, prezentacije, distribucije i razvoja umjetničkih formi. Ogleda se i spontana želja umjetnice da ispoštuje njegoševsko načelo i u spoju više umjetnosti, jer i one smiješane najlakše se piju, ali taj pehar je samo za ruke izabranih. Marina Abramović je bacila svoj demijurški pogled i na Cetinje i zaključila nakon prestanka proizvodnje u Obodu da će dati vlastiti doprinos odmrzavanju Cetinja, transformišući ga u savremeni centar umjetnosti. Nije moglo se stvoriti mnogo materijalnog, ali je stvoreno nemjerljivo duhovnog. I kada je došlo do materijalnog, kao Dadove slike i vaše instalacije, ono je bilo satkano duhovnosti. Sve se to ne može taknuti što očima vidimo, kao ni sloboda u ovom kršu iza nas. Moram vam reći da su vaše kolege laureati u ovoj godini imali puno sličnog sa vama. A vi, Branko Baletić, imate jednu vrlo jaku i važnu za Crnu Goru crtu. Oboje ste djeca crnogorskih ratnika koji su pravili Jugoslaviju. Oboje ste djeca, naša djeca rođena van Crne Gore. Ali se naša djeca koja se vraća u Crnu Goru. I ako postoji najveći znak snage Crne Gore, nove Crne Gore, slobodne Crne Gore, to je vraćanje njenih ljudi u nju. Nema veće sreće za Crnu Goru i za nas koji smo je stvarali, nego kad se njena djeca vraćaju, da joj daju svoj dio onoga što su njihovi preci već učinjali. Vi ste crnogorska djeca, ponos Crne Gore u svijetu, a sada se vraćate među nas da nam date malo snage, da možemo i više i bolje u novim generacijama koje dolaze. Ime Marine Abramović je veće od imena Crne Gore. I tamo gdje ne znaju za Crnu Goru, znaju za Marinu Abramović. I ovaj grad, a gdje se god okrenete, istorija Crne Gore je bio simbol slobode ne samo Crne Gore, svih južnoslovenskih naroda. U njega su barem pola prošlog milenijuma gledali svi južnoslovenski narodi kao mjesto slobode njihove. I ovo jeste zemlja gdje južnoslovenska ideja i danas živi. Vrlo sam ponosan što naša djeca čitaju sve južnoslovenske autore. Ako smo politi, kad ste mali, morate biti kozmopoliti. Teritorija je mala da se ono što jedan čovjek može stvoriti. A sve u civilizaciji stvori samo jedan čovjek. Čitavu civilizaciju pokreće nekoliko procenata tih jakih individua, tih jakih ljudi, u vašem slučaju žene čovjeka, kako bismo mi to rekli. I od svih vaših nagrada, ova žena čovjek, naša Marina je možda najbolje bila s onim zlatnim venecijanskim lavom, kao i ovaj što je ovdje na grbu, predstavnik svoje Crne Gore. U vremenu rata i balkanskog beščašća pokazalo se kako izgleda kitnjasti balkanski barok u zlom vremenu.
Prošle godine kad sam bila ovde, ova kuća nije ni postojala. A sad ne samo da postoji, toliko dobro izgleda. I čak imamo i ovaj nevjerovatan pogled koji mi je pričano da odiruje srcem. Nagrada za životno delo 30. juli je za mene lično od velikog značaja u ovom trenutku moga života. U mojoj karijeri ja sam više nosilac mnogih širom sveta nagrada, doktorata i priznanja. Ali te sve nagrade, priznanja, nemaju isti emocionalni pečat kao što ova nagrada ostavlja za mene. Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena, ismejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svih Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umetničkog izražaja. Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu. Jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji. U zemlji mojih dedova, u zemlji gde su moj otac i majka rođeni, danas sa radošću i ponosom u mom srcu prihvatam nagradu. Posebno zahvaljujem Narodnom muzeju koji je predložio za ovu nagradu da meni se dodeli. Thank you. Hvala.